Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku injega narua iri Jumatano tariki 1 mweri jwa 10 mwaka jo 2025 bitawa kabwe mutharimi monaniri wetu mathithio ni Paul Gujiri kango shugari nkatho cia mwanya na ntubugite na mbere kurumirira Ameru TV ogitwethie nyombe nteto nambari 1 kadetu ne Kamero kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. No tuthingatire gukirukira mitandao ya kinande Facebook at Meru TV Kenya, vile vile YouTube at Meru TV Kenya kwa mukira nteto ndaika oidha obura igotondoka hakuma ndena ondena guntu ngetirange kumenyithia rato kubanganirithia ndigibeto ba nteto bakinyite idigirio miangatene mugongo jo Amero ningi jumene tukethira torina gikaro kiri mubango jwa gikabo kia siasa tukimurika utongeria ningi siasa ira ciambiritie kugwata mwanki na kumata kadetune ka Amero ome ya county ya Amero ningi ndigoro ya Kenya tukethira tugitegera burakore ekonie mwerekera na ni jo mugongo ni nyumene kiri rwaria kiri mubango jwa gikabo kia siasa twambiririe na mutaratara jura jwithirite jugita na mbere nyuma ya kwambirwa tariki 29 mweri jwa 9 2025 ni rwangirwa ithuno na mianka IEBC na yu ni mutaratara jwa weyani bwakura akinya bakirema gwituria na wingi ntuku ya mbere na ya ijiri na rua iri ntuku ya ithatu nyuma ya kwambirwa kwa mutaratara juu akiaria askofu murugamiri wa kanisa ya EAPC Samuel Muguna na oretia Akenya muno mbeo mbethe ntuki genzi gushumiria kushoyera kibande ningi kushoyera kura kenda sauti yo ithira ikigika ndebene mwaka jo 2027 mutugi wa Kiambi na ribotia. Bishop Samuel Muguna wa kanisa cha EAPC ajande urone na arombete mwingi na munombe umbethe gushumiria kwa wingi kire mutaratara jwa kugwata kura jura jwitete na mbere ajande urone akiuga ije ni onjera yake ya guchinjia utongeria ndete kuringa gituma bate na kuria gwikira utongeria barabo agirite mwananchi kanya kawega kanene iga kana ndia kwa thirikari kausia andikithia no ntuba kuringa kura muntu nyokaria tea urongenti kana uro bugi na otena kura mantu jonde ne jotheri na kwa utogweta wito kire ashirika betu bonde arabare mtu kinyete miaka 18 witia eguru na te ashirika yake mtu wa Kenya wonde ne gitare turegera kuandikithia ne kena tutha twina power ya korita baraba tutongerete bwega na gwekira baraba mo tutongerio okwendekana na ukaria baraba tutithite bwega na njira kuringa kura na kwa twinde itoje kura na itongania kura na maromba mantu jetu jakara bwega Nkuruki Muguna na rombete atongere kwineka murutira jwa gisiasa mono guchokana na miaro katikati ka thirikari na rutero rogani na thirikari na rira atongerere mo bakurungama bakagera na migambo ya kurumana kana migambo ya gwatithania antu kana kurujithania antu ntatwera ni Kenya bakoretera thina na nyambo wangu yatu gwaka jukara mane gwakika mutongeri muntu yetu bimono na rero ngi mbere yantu mantu jero kwali antu babe nyume yakuba kugwata na ibakuthikira na wamba kubetirio kethira ndiguru ni twire kurwa ojo na kurwa nojo kabirene kurwa neje gikundiki kurwa na kira kingi ni ontu wa migambo era wana siasa bakwaria na ibwaga kumenya nkurukie kwaria especially baba endene thirikari ne thaiji na bara bae kanya ga utongeria from 2022 nkurukie kwaria go kuinge mono na haruwa weshindana na mtu wa siasa oronge no upinzani oku itango gero erwe eunega utetera oro tengo ge neagi ano aringe tuma echo wango ge omugwatie tuma no tengo geto kuona mantu jagu yateta bwega Muguna kwaragia kire kigomano kia mambisha pubakanisa cha EAPC ajande gorone kire gitete na mbere ikarone binene bya kanisa ijintere cia mwenda ntu nekenda guchokana na kanywe gorore ya mantu jarumirite kanisa iji tushamanite turaiti nguge ba East Africa Pentecostal Churches no ntu akwaria mantu jetu ya kanisa urea kanisa ipati kuendelea mantu jaria kanisa yokurukira kijo challenges na uratumba kuthirana na challenges yu nekyo tumetututha na mushamane ya ntukwe narua nekenda atomeria bonde na itibangu gebetu ba EAPC tukomba kwarandiria amwe tuigwa mathoganio jao baigwa mathoganio jetu twike ngugi yetu amwe nekenda ngugi mburu igeta na mbere
uria gukwendekana. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau ni Matheta, Muthuro, Mung'ento na kururia mata kwa akari kuma Gituri ni wadine ya Bogeta East barabashumiritie kuonania kurega kunganirwo ko ni kiraba kuga ni gutura kiri Kenyamara kia wagibo barabara injega kwa ita riraya nandi bagishumiria baribo ene mtu kwa uraungi muturi kiri uraungi kuithondekera barabara kiara kia bakiolotera uria MCA wao Aaron Thuranira ni kiraba kuga na mamingo gine ira yongwa bamwere kwithira akibarutira ya kutigira kure na mirandi ya witi na mbere maturene. Jeff Wagituma na ripotie na Bwakariba Gituri ntura ya mwichone kiri wandi ya Bogeta kiri gicigo mbunge ga South Imenti ni baumirite kwithondekera barabara nyuma ya MCA wa Ntereji kurema gukinyaniria kiroto giki nayo barabara yumite Ntere cha Gituri na kugwatana na barabara inene ira itite Ntere cha mwichone na tucitanitie goro na narua gwikira ngathio ni aja kiuria gya kwangu kuria Aroni atiri kawira mwangacha kuma Gitine mutuma ntwithinkia ajukia watwirira ate baba reje Gituri rarambo mwankanyanya gwitia gatia nitengeri mbecha cietu je baba reji kuja Aroni ri kawitire kunywa cio marwa atigire atwairia atwira twaringa kura gatutethia batio thai atunyamarira aja tukienja barabara na ichiko na gwikira ngathio batio muntu unero tafadhali kinya watio kaitwa ntenzaveni akinya guku ni araba kuga gitumi kiao gekumagara kuthithia barabara ije into biao bia munda ni biremi gukinya thokone batiere tote kuona kumagarira tuli anto inya bakoro baraba kore ritaya tote kuona njere gweta nayo totiomba wikia karia totiomba ukinya mwici ona twikia karigo nkori atere no ae twathuraga ana beto kaba gutendera bakegoja njerene na kogwa inya mutarone twamuthura wangogereko twangwa itwetete kuthurana kaere tukomulega na Gituria rwaga kinya kaere bonda ireja igaturuka na marigo igeta ora tuteona kuumeria batio marigo eria twakama atukure oke twita na maguru tona thano ri gakinya rutere ruria tururia Aronire kawa urire na boriuga bogire kawira ate kumba gwita ngugi na nde babu iburatonyirwe ku ninge ibo tutethia kingi kuma kiri Akaribaba kiri MCA wao na gavana wa Meru antu betu kuigo turatereka akio oni nie akwa ndiuga atiri oni Aroni Thuranira kinya ka chumbi atebua kinya ka chukare atigithate antu betu na bwenda tutereka batwe ikura tugata Aroni bwajaire muntu mwa kwaria uga atiri bwatwaria kwari bwatwira kawira ri no kugiria bunengerwa ngugi kawira ukwari na hanire akwani mutuma we kutha iji ango ichi akarire atia abote kunengerwa nyago atuka nago mutuma no kunengera Aroni mbecha cietu na tuturetera nyago ngo bukananiria no bubaire ni untu kinya bugwati mbaru ni George Kinyua na wokuromba giti kia MCA Ntereji kwa ndenda kwira ngabana mutuma netige kwairwe ni MCA ngiraundi ne bui nete bui ngiraundi ne bui kwa utoga mungabana mutuma netige kureta report ofisine nekire kabuti nekire mandibuti ajo kietochi ete na njuri ewe athiurukione mbeca iria cinengerie MCA cibonde gutiki kuthithia na naru mbica iria ni ukuonia bwana ngabana mutuma ati nthiguru ite karibu wega no ntu antu bagucienjera barabara baibongwa gukwiria arete gweta birio bia ng'ombe bitegiteka antu gweta cibitari thina so mbere Aroni Thuranira igita riaku nagwo no ntu uthithiritie Bogeta East toto blackout kinya gwengwa antu ba Bogeta East ba kuthithiria toto blackout na bariuga watwe kweja kethiro keja Gituri no ntu barabara ni wejete kura ciao na ndi 27 nonga weja na ndege ukinya Mutene no ntu barabara ici athirire kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma
Nabu ogendi ni bwangaratanirwe barabarene ya kumantu boetwe gukirukira kieni mwanka kinanduba ni akari gushumira kiri maandamano ya kumeneria bakilalamika ni kira bakuga ni kuthukanga kwa barabara eu bakiaria ni baugite taitumu tuthondekere barabara itimiarie kwa indi ni miario ya kariba bashumiririe na muthorojo munene kuonania kurega kunganirwo kwao ni kuthukanga kwa barabara eu Mukirio Nkunja na ripoti. Ni muthuro yo munene yo akariba ntobetwe kiongo na muno atumiri barabara ya ntobetwe kieni kinanduba ntere yuse Rwanda baumirite na muthuro yo munene ende kwandamana na kuonania urabombete kwethira bakiona mateso kana thina kiri barabara yo bakiwa ende thai kwina mo na ende ni teri yombete kwethira kiyura barabara neje ona kinya mai ankabosu na ende bo ni bakuria thina nene muno bakionekana kuolotela kiara kiri mubunge wa Julia Saitumu bakiwa ni kati ya niretie nterisi antobetwe kiongo na muno barabara ene thirite akiringa nayo siasa akiwa ati akamebwethia na endi monkatha itomba kwethire kilikano kana kubwethwa na nate ya niretie akariba kontoko yangu stage ya kuma antobetwe kweta kilele monka kinanduba na nato ena njira enthogu muno ya todo ere nthogu buru tu ya to aringera mwesimu atinja ikura barabara tona kararita bide tinji ya sio masena kuwa ne kotwera atwegera barabara lami ore asi barabara ere atwegera lami kinya mwaramu yote kuonekana na aturombera to mwaramu special ke raisi ntemele atinja to amotomera to aturombera mwaramu special kai lami no to tinji yoto kasi muno barabara thai ete muntu bikibiki we na mwagoro mosie gegoro tionda niranire kuona to ete muntu gombana na mwagoro ba to gomba to kuina ni bikibiki kinya abiria bongo ibagiro kama to abakwina mana maoro inga kura to agete muntu munene wale to kemenya atire unene tako ndero mimba muntu akamata we no mwana asigaro itare 27 yekinya 27 tu na bamba tubamba witie okuame ore no wanta Rewende muno kiri aciari ni bakwa kinya na bo bare kaita kara barenda kutharimwa ni kaba kama tawana njara kenda bakinye thibitari nera ne dispensary ya thera na ithera ikuraya na ende kinya kiri bikibiki atombo kama tona yono ntoba maya ya barabara neje na bo ni bawete wona yo kinya mwaka yora yo kuringa kura bo batena wetekyo na mubunge o wono Julia Saitumu na ende no twate kubaritira ngwen ni ka komba kwetha kebebela kenda bekira tongoria baba ka baritira ngwe ndala ikro lami no kinya anjira ikro mwaramu na akinya ngwarora na ya turoroi la ikuma to koringira mwezi atinja ikura era mwezi anto idumukura na utebu atwathirinyate ya barabara kuma ntobeto kwena marwanda kuongo tute kuona kwena bikibiki sio toka mata kweta kuna miundene batu ana beto are beto nyaba genda ko thari munanga bakatharimirwo njire nanzi utebi kibiki to batu nanga mata mwana na njara mwanga to akinyethia Riu ndwimbo ikionekana irase muthuro na muthia bonde na mwambo yomwe Keripoti Ramiro TV kuma ntobetwe kiongo kiani kinanduba Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja Igitene ria ngurumanio cia gisiasa mwaka jwa 2022 siasa atongeria ni bashumiririe wika mawirane nkutho kiri akari kuma gonto akari barwa kinanga wandi ya Marimanti igichumbunge kia Tharaka ni bashumiretie korikania mubunge wao Gitonga Murugara mawirane abaikire Bomo bwabu bore wekiri bwa manya jamwanki justima maturene wakirokira mutaratara jwa last mile nande kyurie kyo bata ina Murugara aitire kaulirwe niwirane buratu ikire bokudharia ntere nontu bwa itore mundu ne jomo tumanu koita riraya riboti ya Dagara Waigona
Akari na tori baroke na ngandara na ntora chingerite rokereti batarerete kenyamara bagokorokera nonto bawagi stima matorani mama ndara to na dena stima mono kwajira kwekirwa antu baire batatu baikirwa stima tutomba kunda stima twende ari njira to ni omono ngutwiga tende nyonde murimi na nde murimo skuma omona na mono skuma ndioma gochire motugo nange to kutua skuma tuko ntitutua so oko tokera tayro stima tana ntorani matorani tiku stima kaninti ga ke to era te kaninti ndara na kundo stima ikaninti ga kundo stima tindara so ndara yo ndege kero stima no to na roye at least to tederi na gwera no to na cha business chori mito ko na to na bore mini tu chienda na inya mono ko ndara na kakirangara yonde tende chiajire ikuchia kirwa ndara kanti ka ukandara chijire datu pache toerwa tioto tiwa tende nioge tuike muicho kiri karibu wakwa na nderiwe ntikundwa indi aga no wana ruenge rungo rukenda kula nguku tukara nguku ndi nyomba no ntiuma ntiu ruenge kainjoka muyo kinya njoka gaba getarire gochoka na nyuma kuna ne kura gochangere tiwa gibastima matorani mama chanji di mono anga tumeaga tudi go marimanti na kuma ko di marimanti gontu kuraya mono okaenda kuruta mabaro makuma kwena ara ko tumba kuruta no tukabe ndo di go marimanti na kuma ko di marimanti bantu araya mwana wengo akaenda kuruda assignment chukuru no urongo no gatochi tutochi tunukwerwa ituta chora ndarika chiri datu kakadira mwangi cha kubederia charuni inyozi na were mbinge mono chumba utunankera mbesa na tukabandika tio twingwa mbeto nene kire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ire gutigera na kumanyagarire manyama stima matorani ko baruta kenyamarani yeke kwa nkuromba kaingura mujumbe wetu Gitonga Murugara please ririkana kurantu batigiro bainge mono ndara kure mabura ya chore tombere kana barabara tukundu stima itware mapu nenda kitu tombo kinyeru twende baraba kundu baikinyanto 20 mbuga nantu 15 kuinko muromba please na toririkane aya twikire stima ikingo mantu meto batiboya ara naririkane antu bandara tikanteringa kura nantu bandara baringa kura so nanenkere nyanto bamashinani stima na aguru ero kinya stimi tikinya no kuma gejigo munge Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waigona Rwangi rwaithurano na mianka IEBC ni baitithiti na mbere mutaratara joweani bwa kura kiri bara batinabo atimbe ombithi yake ende obonka mukenya ora atina kura yake kenda sauti ya Kenya ithikirika kiri ndebe nene ya kithurano 2027 akari nabo bari atongeria kuma gicigo mbunge kia Bore atongeria bagisiasa ninge atongeria baki dini ni bauritie thirikari gutegera mobatu jabarabatuire na mawathe kenda onabo baithira bakiamukira kura na kendira baithire bakiruta sauti yo kayukao kiri ndebe ya gisiasa 2027 kuidhurira atongeria bao kuringana na mwerekera jwa katiba njero ya 2010 mwende Olaibodi na ribotie Rira wandikithia bwaringi kura bwetete na mbere kuonde nthigurune riu atongeria bakindini na bagisiasa kuma gicigo mbunge kia Bore ni bachumirite na kuria mbeu mbethe wituria na guciandikithia kwa wingi na nikenda bakaumba kuthura atongeria baraba kwenda bobongo ithurano ne twitite kura nyingi muno chumarite Bore cieta Northimenti inyingi cietere Isiolo na ingi cieta Laikipia na inkoromba kura uchonthe cicoke Bore nonto numbers cia kura icio ciomba gutuma maendeleo rero gwita lobby for maendeleo uri mujumbe omba kuona mbecha cia kung'ana kana nonto bwa numbers ira ciejani so anto bara bonde bomaririe kura ibacokia kura na barana bo batejoketie kura ibajokie kura na mono anto babethi Gen Z wenzangu millennial wenzangu my friends kira gigatutethia nande kukinyaniria nteto iria no kuminyani nteto ire konkugira kira gigatuma ciumba gukinyanira yogo itojokia kura umara mwaronya kwajokia kura umara mutano nya kwajokia kura nonto wingi bo kura ibubo gatuma tugia utongeria buboega na twito tongeria buthuku thirikari-ini kinyaba kara na ugo bairinge tuma bakitheta yes which is good but okay benda ndiguru yetu chenjia kanya niko ka bature bachandikithio kwa wingi boya kura kende gitara kuringa kura kinya
bakaomba kuringa kura kulingana na wendi bwo bakarega kumira thaa ici bajukia kura na bairejista bare aringi bakura kinya baringe tuma bauga ibagutongerwa kubui bauga uti ugaruruku utiumba kuthi kureta ugaruruku ugwo gwengo utijukitie kura eria yumba gukuretera ugaruruku bau. Akiaria Steve Kanyanya norane musiasa kuma gicigo mbunge kia Bore na uritie kamiti ithurano na menka IEBC ukinya maturene na nikenda kwandikithia barabatene inyewete ituone bira bieredi ukethirwo inya registration yeje irumba kuthithwa online would be very better no tukibanda okira witete kujukia nakio na ara uria no kio giaku kirotumaira kethira imbi ikibanda yake in fact gikwendekana gwita ku register kura uka find details yaku kire system ukomba kuthithia bora ukomba ku register kura yaku. That was my request. No register kura inyore uri etheri Nairobi uri o register kura Bore we Nairobi ketheri Uganda uri o register kura Bore we Uganda. That would be not to ketheri turaumire ki analog system. I don't think atukuona gitumi kira gutuma tuchokwa no kairi IBC tafadhali you recall your ideologies and your thinking about registration. Nkolokine bakuromba thirikari utiela ne bakulaithiria nto bare na mawathe bakiwa ne bakuria thina muno wiciandikithia no nto batena barua cia kithomo ana bara bakinyitie miaka 18 bamunya bena miaka 20 bate kumba kujukia kibandi no nto baritwa KCPE bamwe bateta school kinya ibakuremwa ku register bae wakandira ya PWDs no tubate kumba gutonya ki system uria kwa chinchiru nai tuike gatonya kiri citizen konkoromba thirikari ni chwenjira no tukinyabo ana baubirira bakinyiria miaka eu benaki ya kuidurira muntu uria bakwenda benaki ya kwaria mugambo jwa ujugika na thirikari ni tegere ne anto au gutitite bwega aciari baingi benana baba ingi mono bakinyitie miaka eu na batikumba kwewa kanya kau gagwisa jiri kinyabo bare aringi kura. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wala iboni kiabata kiria kari ni kuona mirandi ya witi na mbere mawirane yakingwa indi ti mawirane gwekwa egoro ya mawirane atongeria bamatora na kari kuma gicigombunge kia Central Imenti ni bashumiritie gwikira ratiri ne rutingoge bwa thirikari ya kaunti ya Meru runguru atongeria bwa mutuma ntwaithingia bagikira murashi kana kuringa murashi ninge bakionania kunganirwa na bakionania gukenera kira bakuga ni mirandi ya maendeleo ithirite gikujirwo maturene katetune ka Meru. MC Mwitonga na ripoti akari na atori wa Central Imenti ni bombite kwithirwa bakiraithiria metho jethaga na bomba kwithirwa bakiona ngugi iria ciumbite kwithirwa ikiritwa ni thirikari ya kaunti baina nkatho cia mwanya na bakiugaga batuye tutona bunge jabubu o aria bombite kwithirwa bakiuga nande bakongera mutuma kanya kangugi nikenda ageta na mbere mwirigi kuma Central Imenti wa mbere manchokerie thirikari ya mutuma ntwaithingia nkatho sana ngugira mutuma gutwitira ndene Meru yonthe ituonete ngugi ciawe na nyangwataniro iria ombete kureta kukurukira makanisa njuri ncheke na itingugi bonthe ba kaunti ya Meru tukumucokeria nkatho na inya sana na nenderie gutwitira ngugi mutuma ndi kwiro kathi kia gituma kira kirume ki mutura twengire gitine forma ngavana kawira uri forma no embonoko ugo mutuma we ngavana o Meru nigwe ngavana wetu nigwe ngavana o kawira ko kawira nati gugwita forma wanti gugwita mbonoko na menye mbonoko no mbonoko jonto thai atigitine kiu na nkuruki mutuma endelea gwita ngugi o tukugwate ne tuko support na inya sana Marietwa kana na Violet kuma Mwanga ndia Central Imenti kanchokerie gavana wetu nkatho na tongeria bawe baria tuthuririte twetete bwega mono Meru tukuga ibwega nyakira Meru bonthe tuciumiria as youth batu turi a youth baria baingi batena kura tuciumiria tujukie kura nikenda tukomba gutonya mutongeria uria tukwenda as Gen Z tungwa turiuga tukathithia ujo na tukathithia so ndiromba youth bonthe baumire bajukie kura tumire tukurukie mutongeria uria tukwenda
na mutumo ukathikira gituma kiu ikuringwo ibau na kiu forma kuringa gituma gia kiura gitirigiria ng'ombe nywa ruji ko mutumo ugwenderea na ngugi na ukathikira gituma kiu forma kuringa na uri forma ni ura wengirwe ni kuona akita na ara irundu ni gweta kwira kindi kia mucokire giti ankurikanie kawira te kindi kio gwitire gitine Senate ni ekuingira gitine na assembly yetu Meru ni ekuingira gitine kwa unara gwita kugo cokirwe giti te kindi kio kuingira gitine tiruto gwitire gitine ni ona inchi ba Meru ba gwitire gitine kiu kiangava no kure muigwita ngugi na assembly yetu na Senate yetu gwita gitine kwa unara gutina gwina makugo cokirwe giti manto uriru ijoburu baitu na ngava no Meru na imutuma ntwe ithinkia na no tumwendete saindi njoke bonge mbuge nyabo igwa kerere u ikuringwa na u imwe kurure atwengire bukathugania ni ekuru bonthe bakuringa kerere na te ekuru bonthe bathuki mwekuru ria gatengi umirika na atengi ukaranirwa nwe na ndi batu turi ekuru turiuga atiri tu support thirikari mutuma ati na thina na ekuru mutuma ati na thina na akuru na ati na thina na yuthi thina yari ki mwekuru ria na tukenda irua ugwa ekuru bwiragwa imwe ekuru uthuki uti mwekuru uthuki imanto jawe jathuki na ruma nae na uwenka mutuma no akathikire irumi bia kawira nendere gutwitira ngugi na batu tutegete Central ive na metho na iba kuona na ikyo bomba kuthira bakiuga no bakauga mbita MC Mutonga ndiko reportera kuma Central Imenti Meru TV igwete kiangaba no ria twenwe thaa ici niyo ripoti ya tuike mburiki yetu ya mbere akirimedha ya Nteto Meru TV ogeta kurea nontu tucokera tukethira tukigunenkeria rugono ro mwanya ruthuraniri ni mwandiki wetu wa Nteto kuma Mwirio jwa Igembe naru ni rugono rwiji rurijo rwa muthaisho ogethira ukimenya gatigati ka ndijo cionthe kiri kathetu ka Amero ario muimenti Motiania Muyembe kuri na inya muthaisho kuri na muchuka kuri na mutharaka kuri na mumuthambi tukethira nandi na arua tukiorokera yeigiro rijo rwa muthaisho ugeta kuraya no tukethira tugicokera na rugono ruro mwanya na inge irato kubanganiritie Muga thaicho rorijo rukinyite becho kuthingithuka na rutura kanuni Gembe South County ya Meru jo ni mwiriga jua 10 jua Meru yaijikene ta mugongo jua ikara uria wari na ari 10 ende umwe Meru baramutatira theongi ni muthaicho amwe na gutatirwa kwawe uthongi bwawe ni butumaga kagitageni batikiatho kirima kia nyongo are ni aurukire ni gichitho kia Kristo riria barabatara kwaraniria na kinikiro na kirima kigi tugwiragia muno isipokuwa ni tumaraya tukiyao no tukuma Kariobangi kwiyane antugataгаria kutu tumba kwa ntuku mwana twana itu ya tukathia nya kiumia kana ntikoyire ithatu ndi turejere rukire na mbuga tukoma ku Jumamosi. Nandi ni Mount Sinai gwatanira na murithi wa ba kwambiriria Jumatano ije mwanka Jumaa thaa imwe na nuchu cia ugoro na thaa ithatu cia utuko kiri rugono rwa mwanya mbara muthaicho.
kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya ngwatanĩro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogucioka. Ni bwega muno nondobogite na mbere kurumirira a Meru TV tambire na rogono rwa akari kuma Tharaka naru amuni romba kirirwangirwa ithurano na mianka IEBC ore mutaratara jwa weyani bwa kura jwitite na mbere kiri ishigo bunge iromba rao kiri mabisa ba IEBC nigukinyia mutaratara jo maturene akwi na mwananchi baba ingi bakiremo gwita kiri ituo bya gishigo gushoyera kura kenda baidira na bo bakiusika kire oringi bwa kura 2027 ripoti yedegara waigona nyuma ya ngama ya MBC kurigore wandegithia baringi kura baimbia aga kaunti ya Tharaka nithi kuringana na murugamiri munene wa ngama ino Mohamed Raka nitwa bithathu wake wakira gicigo munge gikenengero gituo kimwe ndi akaria gicigo munge kia Tharaka ibagumirite kuria ngama ino ya MBC gutigeria bakonyagaria motungata kube nabo nkuria thirikari ukaiwa bombeka bagachenje ituo bibu bakanyagaria ituo bibu akube na wananchi nonto mtotoro kumaira mukodi makati malimanti bantu noraka umatuge na amulinda kuthina bantu so IBC bagachenje ituo bibu kabireta kube na wananchi lera babanga kuthigo chenje mtu akaugia araga chenje nduti agachoka kuruta chingeno tendi manda kana menderanye mamunda antu bakaederanye na mpwe bagichoka mtu atekalengero nduti agachoka katole ana betu bwiji njesi jona njesi mokwana kwemo njesi ndio thirikari njesi eno bakwana kwemo njesi omba kumana magoro kuthi marimanti utie gwoka omba aga kariba baba kedaria na bangi bara tayari bakinyete okoro bakuwata ibande tayari bari nabyo wamona korone koro bara baba tawata kudino nto barugendo kuraja ibanda uko byana banini bana ibanda binge nakawa na kuwata ibanda ya wana kuwata ende marimanti totikinya gokono ntu anona na lingerete kura gonto koraya twene koro kinya ba koro goko batakomba inya kothi na totikwana tha gwaiciera yomba kubakinyiria marimanti amonogu bakaribo gitotungata bobo bukaya kube barana bokinya batari bande bagutetheka kuwata ore ana inya babo batena ibande na batena kura tainu ituo bibu bigakwangeria na aga ugo mbuga baomba kuwata ibande bibu na tomba gutethia thirikari enu ire kukaingwa njenji enu gwetwa yomba ko bakorokia anene bau bakwenda teromba ria kwarera ngoromba thirikari ta ketuo gwakira mwananchi aringagira kura kana arakwenda kuthi gucenjeria kura yake itureterwe kwandikithia oku getuoni tutiomba kuthi marimanti na iketo nibo kwegua ndi gutangaza ndegabie kiuga munde na antu baka ibandikithie marimanti totiregeta kwandikithia ninya ya ukinya no gotie yo aturetiri tuo bibwa gakube
nundu muntu tani wanda watere kuria kwa marimanti renda kara marimanti na ntase ntiende ntiringa kura kuma gejiga munga gadara nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna ni kiriro na gukaya kwa mushie jwa Kailanya kuma Mekindori bakiririra na kudetera kioto kiao ni igeria ria kushunwa mugunda jwao bakiwa igamba ritirerwa ritiregoro ni igamba riambiririe mwaka jwa 1969 igeria riao gutindikirwa ome ya mugunda jwao jwa Ontwire. Riboti ya MC Mwitonga nikirero na kwithikira kiri family imwe iria yumbite kwithirwa na magamba jamunda aria bakuga magamba jaja jambiririe mwaka jwa 1969 na mwakira narua no bakugamba bombene mainda jatano na amwe na buu bomba naga muthenya utuku bagachindwa bomba na muthenya utuku bagachindwa. Woni bitwa Patrick Muchui Kailanya na my late father kuma Mekindori nito dire tutuna kunyamarika kuna nenya sana no ntuba munda na ito ambeta magamba mainge LCC ile na implementation ekibito kwa maukune na toita kwa liarenge watuika munda yo yokiro renge na the same ruling to choka ito ambeta arbitration case bond ile magamba bond ya ile na yo ngwa ruling to kanenkero na to achuno renge na magambo yariko ayau finally ito achokere to maurenge to eta monga kire yara ya ruwa uti kuringana na rora bora baeleria records bawa mundo yo batere ko chokwerenge kaningana no tomo kaano anene ito batethie nikethero bukomba nuntu ba kunyamara then antoi baeterenge betere beta ba kolundin office in the process of implementation ibetere ba kolundin office ya land ba kolundin office land ni baetere ba bi the subdivision na keze embere kendele mbere mbi the implementation nyuma yara indaonera anto atintethia ndandikira barua na ndinio wa indandike land and jurisdiction officer nkemwera na 20 full details of that account no ntunda ito amenyere myunde kwambire kone namba ingi njaru then from there to yere court tuko ya court the court ruling embere twachinda na etari terondaji ya ambero ni muntu ne justice aweto honorable justice Nzili. Then from there achoko mo transferring eta au Meru au maurenge ira chokerenge to njanjonge keze twathikirwa na tukurege guthikirwa ruling ya tariki 18 to yarukire toro itwetere ruling tuka ruling ikabithwa judgment ikathoma inyanya twewe twekinya thainyanya anturuling ethomo ntugo thainyanya ira twerwa renge ntaritirite faro ngugi tochogo tumurenge twana another day tariki 25 tweko ya tariki 25 twe thomera judgment thainyanya watweka itwengi na ruling eriwa ni committee ni list itari na committee members ruling ya AR itari na committee members na ruling ya that is a case ya committee case ya Andilaso ni Andilaso committee case ni abatere kwete na list ya members of committee members KLCC ku ma in short Andilaso atabatere kuandika abatere ate kuandika iguru ake ati iguru ake committee president just that oni betawa Maurice Kailanya taora my brother arikia kwaria patwe itukinyete antu tonogi no ntuba munda yu kinyana ibaremetwe kuthoma ibaremerenyo kuthomethio no ntuba munda yu kwa hivyo itukuromba yawe gavana wetu mutumanto ethingia mwana wetu Martha Koome itukuromba kithure kindiki na thirikari yonthe yombe unkumira mantu ya kenda tumba kuona bomba kuonekana na tukoibwa igambare ire karete miaka mingi kuma 1969 mwanka thai family uni kuga ni nyirikite bunene na nikyo ni kuromba utethio kiri thirikari tonyere nikena mantu yakabwo mbeta MC Mwitonga Meru TV
nande tugarukire rugono ro mwanya ruigi mwirigo jua Mudagisho naru ne ruri jorura ruri amu beso yako thingithoka tene mumero aijekene ya mugongo jwa ikara arena nabo are ekomi mware mutiania muyembe muimenti mudaraka muigoji muchuka mumwimbe mumuyutine nanande kinya wa ekomi agikinya Mudagisho narwa kiriro gonoro mwanya tudurani marikwetu anteto kuma mure gembe muredi waba na komureka rugono rwa Adaisho agitutariria kaumokao muturire jwao na buraba edirete bakithegea nteresha kanuni gishikombunge kya Igembe South ikinda uto odikere binga enjarara binga binga yezirendo binga binga yena kwaya binga binga watwa ko binga obinga no kuringana na ngono iria twithiritwo tugitegaga na gutegera mumiru ena rugono ruraja kumana aria umite rutine rwa mbwa na gwikinya mwanka aja kathetune gaka kamiru aria ombere gukara na kuigwa athinyarite na aromba kuigwa ng'anirite mumiru jore aijikene antu babaingi baije rugono rwa mumiru ari mwene aina ari bokinya kenda kana ari omiriga kenda mumiru uri okumenyekana na rietwa ringi ja njaya kala nethiritwe ena ari baba kenda bara baijikene ja igoji mwimbi kibutigania mwigembe mwimenti na mutharaka nethiritwe akimenyeka kuma ari kigita gaka nene nanandi ana baba bo bonde kenda nibo baijikene ndene ya miru indi amwe nabo muciru jwe kala jwe na mwari ungi uri otijikene muno ukumenyeka ja Mudaisho uria withagirwa aikaraga mwankene uria withagirwa aikaraga miankene ya Igembe South na Tharaka onye ndi Mudagisho na njari Mudagisho na ndiro mo amba wembithi tukinyetie gakurugetu nkinyukia mwanka Thaisho gatigati nitucemenia na miru baba bakuma rutero rwa Thaisho bara bashumiritie na kugabo batijikene indi oma pungwa antu babaingi ba miru batije thea kwi community ingi kana kwi mwari ungi wa 10 wijikene ja Mudaisho Yamalukato bae Tati kogera mwana Sibita Yamalukato bae Mire mago Yamalukato bae Totire barabara Yakotie nangare Laritia toitia dokida Ikotoki barabara onye dietara kwa beto Josephat Mutuma Mwenji na ndi Mudagisho asili na Mudagisho imbiche mibaka yayo ega kuma ura lakele anzerone gaitira kioma mwangala kathi mubaka wangu Emero National Park kinyaka njona Mudagisho meto asili tugite ni ogu igwa mbiche Mudagisho igwe kari na thina ciate cha Mudagisho inde chiche mangere tichie kothi wa toimathio kiarago na mbumete ka umo wetu mbumete Kigoma ngaoka uterene rwa Nthangu na ngagura ku mukoro ucio gwito toimathio kiarago tutari nguo tene twariga utheri twalinga nguo twalinga njanja ababa mataturangira njanja miguta tugatua gwikira ile nguo ile twekira na methalie na njororo onye gukoro wakwa ndi no koro kuma egitarara tanyangoro ile abeche
thagicho yaumite ogwito thagicho yumite kuma kirima kieru ikawatania na thagicho ya Nthangu twikimwe twatabaruche kiolu na ikiri ndege kiaria no ngutabaruche ngige itwawata icho twariche irio ngige igecha kuthingelo nithe icho twaricha irio itwawata na riu itwachokire mireta bando tene nundu itona kindu gia kuria kireka uma ya bando na kurumetwe kuricha makurumethalie mataiche kindu gigwitwo mirai kindu gia kuria twabanda mwere na kinya mubia mugana na njugu na mbembe twakio churu wokio kia ithe tutathia churu tutanyunya churu akithii tutaiche gigito kithii no twakia na mabiga na mutu no twathia tukarugira na kithanda tutaiche kindu gwitwo chaine ndituramoni igwo turawatira imbebo endere no mutone ndawa ya cio nundu twingekuru na tuyonaga tutethia na tuyonaga gwitabunge akuthii kinya cibitari aja nio thaicu yambiririe igukinya aja igita riria baumite mbwa bagutigana na Tharaka na bacoka batigana na bara bangi ba Embu mbejire kirimene giki kigwitwa kia Nyongo kiria kititwe nikine mwingi ati ni Mount Sinai. Rurijo ruru rwa thaicu rugite kinya rumite rutene rwa mbwa na rurakinya mwanka Tharaka na kuma Tharakene nio bombere gukinya andu bwijene ja kirimene kimwe ndikindene ya Igembe na nio bombere gukinya batongeretwe ni mwana wa Mbandi uria bakugweta jawe mutongerie wao uria wabatongeretie murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugeta na mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaicu mbara bari rurijo rwa 10 rwa Mumeru. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe thaicu na kiu ni gicunci kia mbere gicunci kia biere ni ruju tukethira tugikunenkeria kio iri tariki ijiri mweri Juju 10 2025 bita wa Kabwe Mutharimi monanirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri nontu rugono ru ni ruru tukinyithia muthia jwa jara tukubanganiritie indi ukethira ugita kuraya nontu tukethira nandi tukiorokera kirirwaria rwa narua tugitegera mwerekera jo mugongo utongeria na siasa abora chithirite ikijukia mukondo orira matuko ja gukwiriria ntuko nene ya kithurano kia 2027 isiama bikibangania kubangania kiuthi kia gisiasa siasa nabo metho yerekerete ntuko nene ya 2027 ni kuibangania atia bakuibangania na Kenya nabo ni jari kubaithirite bakiguneka gukirukira atongeria na utongeria ni mirandi riko mawira ni jari kujethirite jakinguo obura matuko ja gukwiriria kuthira tukinya kire kuthurano kingi kana ni mawirane iguru ya mawirane ugi bwaku ni boreko ithiro keranire na batwe Meru TV Kenya kiri mutandao jwa Facebook Meru TV Kenya kiri mutandao jwa YouTube kwendera ugoro bubwega.